барои чӣ ҷавоно нашъаманд мешаванд? барои чӣ? дискоклуб мерава, баъд дискоклуб дар уҷа одами ба шарм, ба ҳаё, ба ақл ку дар дискоклуб наметавона истода. бача, касе ки ба маводи мухаддир даст зад, ҳаёти и дунёву у дунёш аллоҳу акбар сух бирафт. оли ман як бор случайно рафтам, чӣ кор кардан мара дар дискоклуб, случайно рафтам, чӣ кор кардан, шумо пайгирӣ кирин навора. ӯ комментариҳои шумо менависен, ӯ гапҳову ҳақоратҳои дашномаи шумо мекунен ку шумо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қанду наботум зиндаву сарбуланд бошен. хоб хостум имрӯз фикрҳои худма баён кунам оиди блогери тоҷик, оиди репсаро, оиди шахсияте ки дар платформа ютуб як мавқеи худро дошт. оиди ин сухан кунам. ралик баромад мекард, хоб обуначӣ дошт, хато накунам зиёда аз чанд сад ҳазор обуначӣ дошт. хоб як бора мисол наворҳои паҳн шуд ки вай ба маводи мухаддир сару кор доштааст. ин боиси тааҷҷуб аст. замоне ки дар ютуб, дар платформаи ютуб баромад мекунӣ, оё андеша намекунӣ ки рӯзе мешавад ки корҳои пушти пардагии ту ошкор мешавад? барое ки касе ки дар ютуби тоҷик баромад мекунад, бояд эҳтиёт шававу эҳтиёт шавад. мову шуморо ҳамчун тоҷик, ҳамчун як фарзанди мусалмон дар платформа ютуб мешиносанд. барои ҳамин албатта гуфтаниҳо бисёр дорам ва ба ин раллик, яъне бародар рамазон чӣ гуфтанӣ ҳастам? гуфтанӣ ҳастам ки фақат ай дасти мо даст боло мекунему, ай аллоҳи пок хоҳишу зораву тавалло мекунем ки ба ин бародар шифои комилу оҷил насиби рӯзӣ бигардонаву мушкилоша осон бикунад. аллоҳу акбар. дигар чиш бигем? барои ҳамин ютуби тоҷика мебинам, ман тамошо мекунам, бисёр гуфтаниҳо дорам. ҳуштуна дар сартон бигирем. ӯ корое ки паси пардагие ки шумо мекунен, рӯзе мешавад ки ошкор мешавад. ман ай пайраҳаи тайкардаи зиндагии зиёда ай 60 солаи худам ба шумо сухан мекунам. оё шумо лентаи ақиба то бутен, бинед ки шумо кӣ буден ва ба чӣ корҳо машғулен ва имрӯз худтона пок мегирен, соф мегирен, оё рӯзе мешавад ки навороро намебирорам? мебирорам. барои ҳамин дили нияти пок доштан дар кор. ҳамидӣ дар платформа ютуб ягон блогери кӯҳансол неста, ин манам. ягон блогера чӣ қадаре ки ноҳурматӣ мекунанд, ин маём. ягон блогере ки ин қадар дашному ҳақорат мекунанд, ин маём. не ки ман тоҷик ҳастам, мусалмон ҳастам, тоҷики сарбуланд ҳастам, гардан хам намекунам. ва касе ки ба ман мисол санаманд мекунад, биёя мардакворӣ дар шоҳиди аллоҳи пок бия суҳбат кунем. ӯ комментариҳои шумо менависен, ӯ гапҳову ҳақоратҳои дашномаи шумо мекунем ку шумо бифаҳмед худтон. бародар, дидӣ чӣ гап хабар шид? андеша кунен, миллати худро пас назанен, тоҷики худро пас назанен, мусалмони худро пас назанен, тоҷикистони худмонро пас назанен. ҳамидӣ бо дили нияти соф буро баромад кун. фаҳмидӣ? ин коре несте ки мисол бихезид 2-3 минут ранги одам, ранги инсон, ранги мисол одами донишманд баромад кунӣ, баъд ин ба чӣ корҳо, ба чӣ гапу хабарҳо, ба чӣ ранги мегӯянд ки воизон ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд, чун ба хилват мераванд зон кори дигар мекунанд. хилвати марам инами блогерим ҳиним хеле дар хилватам, дар тоқагирам, дар пушти экранам ҳами хелема. бо пушти экран бо бисёртар бо гап мезанам. бародаро,
حدی خودتون بشناسین. خیلی به این خیلی که توجیکستان عزیز سربلند آزادی داده، آزادی سخن داده. یگام کسی مثال یگام وای نمیکنه، فقط چیکار میکنه؟ بلوگره میبرن 15 سوتکه محکمش میکنه، با میخواد با وای کرده، با فخر کرده میبره که من 15 سوتکش با اومدم برآمد کردم. من نمیدونم چی خیلی گپ زنم که شما یک کم ترک ایزو و شرم بدورین. میخوادن یا بلوگرم نیست، یک آدمی که خداوند بابای همو عقل داده او را صورتش میمونه پشت اکران ده گپ زن، تام خیلی گپ زن، تام خیلی گفتم بگی، تام بابورم خیلی حقارت کرد، تو بابورم خیلی وای کردم بگی. تو کی؟ تو خدا نمیترسی؟ وای بیچاره مظلومه، وای بیچاره خودش عقلش همو خای، وای دستش بته، وای پدری خچ حقارت میکنه، تو میخوای هم خیلی ویدیو میکنی. بخشیش کم ترک عصبی میشم. برای همی گوش کننده برادرها، برای چی جوانا نشعمند میشوند؟ برای چی؟ برای که شکمشون سیره پولی بیدردی میون میاد، فهمیدی؟ بعد میخوادن میگن کیف کنیم، بریم یا جدا کیف کنیم. کو کیف میاد ای سرت میمونه. کیف اول مهنت میکنی ولو که من نشون ندم، بعد کیف میکنی، بعد راحت میکنی. های خیلی که چور ویدیو کردی دستگیریت کردن، یگم رکلام کردی، چور تنگاک دکیسه دادند، چور معرکه بردند، یگم سمک دکیسه سخیدن، تمام که کاری تو مهنت سامد. نه جورا نه برادر، او ای پتکای بینید میبرویا، او مهنت نیست. فهمیدی؟ مهنت دیگه چیزه، مهنت عرق میریزه بعد مهنت میکنی. زده شکمش سر، کیسهش پری پول، گیجو جوانی 25 18 15 ساله گیجو دیسک کلوب میره، بعد دیسک کلوب در اونجا آدمی با شرم با حیا با عقل کو در دیسک کلوب نمیتونه ایستاده. با برای وای چیکو کندر کور مغزی سر دیوانه کندر کور، مغزی سر دیوانه کندر کور، یعنی اگه مواد مخدر استعمال کندر کور تو مغزی سر تو دیوانه شو، تو بخوای با دیوانگی سر کنی، با کارای غیر شریعت غیر انسانی را در اونجا با کارو برو سر کنی. انا میای کیف معیشت شما. ای بچه کسی که با مواد مخدر دست زد حیات ای دنیا و او دنیاش الله اکبر سوق برفت. پدر و مادر و برادر و اکا و خواهر و اپا و ماما و بیبی را سرخم و خجالت زده میکنی. به امید یک مثل نارکوتیکی که تو استعمال میکنی آینده ختم سوختگی های. برادرها بسیار ما ویدیو کردگیم برای نشعمندی کاری بده نکنین. ای بچه من کی را همیشه دشنام دادم، کی را حقارت کردم، کی را یکم نفسی کرده با چیش رسیدم. من همچون یک بلوگری کهن سالترین من خواستم یک فکر عقیده خودم گفته استم برای همین برادرها. با ما خدای مهربان اینقدر وطنی بیشناسا داده، با ما اینقدر پیشروی داده، با ما اینقدر چی بگم آخی سیری و پری داده. شکرانه نمیکنی، شکرانه کندر کن. جوانا استفاده میبرند از غمخواری من رهبری دولت، استفاده میبرین. شما فهمیدی؟ شما رو هیچی نمیگن، شما رو میگن خیلی من وقتشی کنن. ناشدگی همو وقتشی و دلخوشیتون همو دیسک کلوبا دا، همو دیسک کلوبا هم یا تشمایون کو ما پروتفی همو دیسک کلوبا یگم فایده نداره. هم دیسک کلوبا رو ای باین برین جای دیسک کلوبا کو دیسک کلوبا هم را بگی حاضر اکسکاتر خط چپاش که یک جای فوتبال، جای والیبال، جای شناوری، جای تنیس، جای گوشتین من خیلی زالو بسازین. و دلخوشی دکیه که دلخوشی انا باید دلخوشی برات وجود تمرین که انا دلخوشی باید یا چی فایده میگیری؟ ایو دیسک کلوب یگم چی در کار نیست. این مودا چی در کاره؟ همین ان شاء الله با هم خودم دیسک کلوب رو نیست میشه. دیسک کلوب با جای مواد مخدر انا مجای و دیونه میکنه خیلی با دیسک کلوب با برای دیسک کلوب با انتظار شدن. ولی ما یا بر سلوچاین رفتم چیکو کردن مرا داود دیسک کلوب سلوچاین رفتم چیکو کردن شما پیگیری که نورا خیلی من خیلی جور در کار مودا دیسک کلوب вообще در کار نیست. جوانور وایرون میکنه.
варзишгоҳ сохтан дар кор. ами деҳаи мо мераванд бачаҳо пул метиҳанд, мераванд дар район, дар ҳамуҷа дар ҳавзаи шиноварӣ, ҷои баскет, футболу гӯштин уҷа тамрин мекунанд. дискоклуб чӣ дар кора? ҳамин як вақти дигарам чӣ буд? занги охирон буд. мардум дигар ин ранги тӯю маъракаву чӣ қадар бетартибиҳо мешид. ҳарчи ҳамин занги охирон даф кардан занги охирон дискоклубонам даф кунен. дар кор нестем дискоклубо. ҷавонро ҳамаша вайрон мекунанд. бахшиш суханҳо бисёр. видеоро пайгирӣ кунен, дастгирӣ кунен, дашному ҳақората кам кунен, ақлтуна кор буфармен, ақлтуна маводи мухаддир через маводи мухаддир беақл накунед, девона накунед, девонахона мебаранд. зинда бошед.